Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miel ana pikili akarkanu bagwo unuriman tu. Amangungua. Nakate. Pikili akarkanu agye bagwo unurami si. Na obanyo bakonyo kutaka na message ako niyo bo. Kata message ako niyo buka. Mapi ini kapag unur. Niya kapepaya sa eleksyon. Di kuma eleksyon na kailangan nakima kontakyo. Oh, yes! Agyo to, kata ilan niyo man, muntay niyo man. Inaona, taro sa kama matutibina, malolo na likaro na pamakinagani yung sa mga lagi mamatutibi ka. Ano makapya ginawa niyo? Si Mama Tuti Bina bulakad. Nato na ko pa to. Y, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Na, de. Pasayra nung ko, B, C, D, E, F, G. Namielay niyo mga pagarigo. Nagito, abangin niyo. Ana part 2 to, ana part 2. Inshallah. Oh, nagito, bye-bye.